Cidelik ayından Süleymanov Japar. Şu cidelikte şunda apatlar bolup 27. günü kattık cağım bolup, sel bolup, döl bolup, şundaka kırsıklar köp yerlerde bolup, üylerde alıp, benim üyümden tuvalet, banyo, tegirmende alıp, şundaka kırsıklar oldu. Yani Kudanın bergen apatın nimekler sizlerden tölke suranarın pomuş verip nimekler. Kaçıncı çısıla da oldu, kaç gündür oldu? 27. çısıla günü oldu. Yani ertesi onunla kattık, sel jürüp, döl urup, 28. günü kattık oldu. Bir yarım ese köp oldu şu 27. günden. 28. günü kattık şunda apatlar oldu. Kaç taraftan jardamlar oldu? Jardam hapşele jardam. MÇS geldi tavıca. MÇS geldi ana köprük donduva jatat. Köprükte koyarım ana köprükte. Endi qanday maqsadda ne qilish keraksin mana Uydu endi jardam berse mana onu qaytarıp fundament manayağında kötörüş gerek de ödege. Ödege kötörmesen bolaydı da bunu. Qancha qo'shol tuyun olib ketdi bu yerda? Kocalık emas su kirip ketdi. Köp uylarga su kirdi. Bir 20'den aşık uylarga su kirip ketdi. Anan keyin uylarni bastı. Yo'ldun boyidagi narsalarni bo'ldi. Manada mana gaz yok, svet yok. Su yok bizde mana necha kundan beri. Tölken svet tuğla berdi yok. Gaz menen svet meme su yok. Assalamualaikum. Kenapa ke situ rasmu? Senepit көзөмөл борбору кече 27 майда болгон селде жабыркаган зоналарды
ажатканалардын ачылып кеткендигине байланыштуу суу алган жерлерди дезинфекция кылып атабыз. Турбалар үзүлүп, ушул жерден элдер суу алышып атат экен. Ушул жерлерди дезинфекция кылып атабыз. Хлордуу акиташ менен элдин баары ушул жерден азыр жиделиктин жашоочулары ушул жерден суу алып ичишип атат. Дезинфекцияга Санепт көзөмөл борборунун бардык жалпы жамааты катышып атат азыр. Группага бөлүнүп, ар бир көчөлөрдө дезинфекция жүрүп атат. Үймө-үй кыдыруулар жүрүп, дезинфекция улантылып атат. Ма, өмүр. Өмүр, ма. Бұл жиделік айында болған 27-28 күні сертификатқа байланыштуу. Бұл жерде туалетті болған. Ал жерде Қадамжай шаарындағы санэпидстанция көзөмөл алып хлор себіп жатат. Paket yemek mi içiyor? Bir Senden buldum. İşte o kadar tatlı.
Demo dalam alatlar kontraktlarda qarayıplar. Bana kalan bir konuşu. Evet. Gördüm. No. Yok. Kata.